obzirom da je ovo nešto što je trenutno aktuelno, danas isprobavamo Dubai sushi palačinku iz lokala Nutino u galeriji. Preko ploče stave puter, zatim uzmu kadaif, secnu ga, bace preko putera, to se sve zajedno proprži, uzmu tu smesu, ubacuje u činiju, stavi krem od pistaća i lepo to sve promeša. Ono što je zanimljivo i što nisam vidio da rade drugi lokali, oni ubace i par kapi limunovog soka, čisto da izbalansira malo tu slatkoću i da mu da malo tu citrusnu notu. Onda uzmu palačinku, kreću da je premazuju sa bueno kremom, a onda sa Dubai smesom, preko toga bace maline, smotaju palačinku, seku na ovako male komade kako bi imala tu, da kažemo, sushi formu, odnosno da možemo lepo da bockamo. Preko palačinke dodaju još malo malina i još mrvljenih pistaća i stave topping od čokolade kao i kremu od pistaća. Ajde sad da probamo. Vidi ovo. Brate mili. Idealan balans slatkoće, u čemu doprinose maline i limunov sok i ova hrskovost koja dolazi od kadaifa je ludilo. Prijatna tekstura po zubima, neverovatno. Hype je opravdan, što bi rekli. Ovo je, ljudi, velika preporuka.